Dal Dili Lapen, Dhansari Forest Reserve Arlo, Thengpi Kanghu ke Plakatum, Kilit Parpik Penajok, Thengpi ki Verji Angring Thepik Hangjanglo. Lason si Gracer Kem Dhansari Constituency ke Parlo, Dal Dili Lapen, Dhansari Forest Reserve Arlo, Aprang Prangke, Thengpi Thengprang Lyorseng Anpin, Bonta Tumi Pini Anke, Thengpi ke Raikom Ji Kalisi, Thengpi ke Plak Jo Parni Ing Thang Vakta, Thengpi ke Plak Kusi, Kacherok Tokarada Tumpenche Than Ponrigdi. Tangte Public TV Karbi Anglong, Achinel Kilangarada Tum, Thengpi Ave Pulote, Tomonar Ve Dojima. Lapen Botor Bokan Sitami Mijima, Ilitum Munit Lapen, Marab Mareng Apiatum Sitami Reng Unjima. Bonta Dal Dili Lapen, Dhansari Forest Reserve Arlo, Thengpi Kanghu ke Plak, Paru Hom Barat ke Kumatsi Adailo. Anar lo ang sitami Thengpi Plak Barat Lapen ke Jor Kanghu Dam Sitami Arnivang ta Plut Plepin An. Lasi Ingnam Raikom Sai Kiatum, Sai Deng Ponra Prabjin Pen Thengpi ke Plak Kanghu Atumaphan, Prabjin Pen Khang Dunasonte Misenji Puta Pinang Anarat Atum Pen Chithan Ponrinti. News Report Public TV Karbi Anglong. Shalimar Express Train number 22849 Kopai ke Langno Pen Kopi Koson Pen Lune Train Kachingkoi Pon. Train Kachingkoi Abirta Arnivang ta News Channel Lapen Social Media Cheta Elong Thekpon Long. Aningkan Kali Achiklo Kali Bonta Train Kachingkoi Abirta Arnivang ta Klangpon. Lasonsi Kedamtang Phaikuni ni Phaikre ke Thomarni West Bengal along Rialong Shalimar Express a train Kopi Koson Pen Lune Akong tolong men pludod mate Kachingkoi Abirta long don lapen bangso train along kachithabdun ahin pen kidun. Atum arenga hu kiso abilang lapen kithi kejang ave puta railway department atuma hin pen pachini pon. Tong sikot pen bangso train Kachingkoi Abirta arjulong si railway department lapen railway rescue team atum adima klongalong palidun si bangso train Kachingkoi along Kapajok Dunji Aphan Angtona Saich Parideng Pon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चारण CPRO साउथ ईस्टर्न रेलवे आपको नालपुर स्टेशन में हुए डिरेलमेंट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आज सुबह 5:31 पर सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन नालपुर स्टेशन पे मिडिल लाइन से डाउन लाइन में जाते हुए डिरेल हो गई। इसमें एक पार्सल वैन और आगे में 2 पैसेंजर कोचेज डिरेल हुए हैं। किसी तरह की मेजर इंजरी और कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। 10 बसों की व्यवस्था कर ली गई है जिनसे यात्रियों को अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा। ART और ARME साइट पर पहुंच चुकी है और सर्वे का काम किया जा रहा है। सारे पैसेंजर्स को अपने गंतव्य पर भेजने के बाद में रेस्टोरेशन का काम भी किया जाएगा। वो खड़गपुर से सिकंदराबाद एक्सप्रेस आ रहा था, आगे नौलपुर केबिन का माने लाइन का तरफ 1 नंबर से 2 नंबर में ट्रेन उठाने के बाद लाइन वंचित हो गया। उसके बाद बहुत बड़ा दुर्घटना होने का था। सब लोग आदमी बच गया, कुछ क्षति नहीं हुआ। रेल पुलिस RPF लोग DRP लोग सब आया। हम लोग ग्रामवासी था, सब आदमी को उतार के ट्रेन से माने अच्छा सुविधा दे दिया। अभी काम चल रहा रेल का, ट्रेन पूरा बंद है। 5:30 बजे से पूरा ट्रेन बंद है, अप डाउन पूरा बंद हो गया। एक बड़ा घटना हो सकता है। हाँ, बड़ा घटना से माने बच गया आदमी लोग। बहुत बड़ा घटना हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम समूह मल्लिक है। यहाँ के? हम यहाँ के नौलपुर अंचल का सभापति है। ये जो डाउन सिकंदराबाद एक्सप्रेस 1 नंबर लाइन से आ रहा था, आके
Nuthong terona rong don pharo ki tham susik ke panong pon Jal Jivan Mission JJM pini kangpu pon Abirta nangle Kedam tang phaikuni ni phaikre troksi Lakhain Koiraisi Borjan constituency ke parlo khatkhati Nuthong terona rong don pharo ki tham suse ke panong pon Jal Jivan Mission JJM Simi Pini Rupsing Singnar Engineer JR Anparta Panchayat Rural Development PNRD in charge Arideng Pen Ingpu Ponlo Labangso Jal Jivan Mission JJM Alang Hipipon Polapen PhD Pen Nuthong terona rong asar mati JJM Committee President Secretary Atum Khan Kepa Jerpon Amaikang Nilabangso Amai Along Cepahem Pupon Jameson Teron Lapen Chunbang Longsing Teron Pen Si Japonlo Labangso Lang Hipi Gangpu Amai Along Chitongdun Galishon Pro SO PhD Lapen Rajbu Teron Borjan Kititang BDC Chairman Romon Teron Rongasar Contractor Pendanglo Penangan Kit Hikiding Atum Chitongdun Si Mayardi Pidun Labangso Mai Along Jai Mintra Sarnong Teron Aphan Tami Certificate Pajer Ponlu Lapen PhD Pen Kilangchari Chalon Pamiji Aphan Certificate Pipajer Ponlu Lapen Rupsing Singnar Pen Penang Anchari Chalonji Aphan Arona Teng Pen Thanpa Jermi Ponsi Nisen Pen Ingpu Ponlu News Desk Report Public TV Karbi Anglong Pini nili tum dak media tum nai chetongdon posi churu par piglo nili tum dak Karbi Anglong ahawar along isi Nagaland border along like Lahorijan adunglo isi thidung arong like Nothong village so Nothong village arong nili tum la Jal Jivan Mission like government of India pensi kim ponlo apen PhD department pensi nitum claim ponlo apen pini bangke nili tum dak Hanover a program si deng ponlo la pen nilitum ningthe ponlo kolo so pini kam tangalo saya kam ke la pini pen ke ampela so arong along kadok kawe adon da kijuna lang junlong pame pupusi ningthelo don kan dele sara bangso ha dak non thong village along ke nitum non kilong pon ateng ke 304 an si jun long pon long lo bangso rong